Lo msebenzi wakwakhiwa kwebhohole ngaphansi kwalenkundla yasemkhiweni uqalile ke kusetshenzwa njengoba ke inhlangano yaka World Vision ngiyo ke lebambe lo msebenzi wekwakhiwa ke kwayo ke le borehole. Ngiyakusho ke kwelilunga leParliament la kulenkundla umnumzane Michael Ndleleni Masuku uchazile ukuthi ke lo msebenzi utawusita ke iminti leminyenti kakhulu njengoba ke iyenza ekhulwini. Kubi kakhulu and kusishaya nobo bomaParliament bangcono ngoba bananathi insabavele manje achama khona. Mafutheni sesivile ukuthi vele kuhulumende ukhona msitaka umkhweni ushiyeke ngaphandle kana ubwa lo mfula nje lo silathine kunembuluzi lengale kunalembuluza lengale lembuluzana ke vele lencane ngale kubomba isifama itelamandi leni inkundla yasemkhweni yonke itelamandi kusuka nje la kuthimlene wehle uyophuma phansi emnjoli khuphuka dhoko lwako icrisis lenkulu yemandi but ke World Vision usibambise kakhulu silinyatwa nje nguye government ukuthi kuletinye timo akakhona ukusibambisa kahle njengekuthi kulethi indzawo kufuna ama-pump test njengoba ubona lapha nje i-borehole lena bese i-converter seyifaka le-solar itaphamisa labantu bese awusita labaningi ngoba nakungile borehole so isita abantu ukuthi takhaminte 10 but nyalo sethi khuphukile sethi ya ku-100 uyabona ukuthi kusita kangakanani ukuphamisa labantu babeke esicongweni bese ehla ayosita abantu labaningi kakhulu sithi nje World Vision sekuningi lasendele kona la kule nkundla but ke manje uhulumende njalo nje bebangithethisa lapha lokuthi sebayayekela ngoba bafuna just pump tester ukuthi lamanti angakanani ukuze batokhona bona bese basendela lo msebenzi ngeke balethe ama designers abo la kungaka pump test so nje kahle hle siyambonga World Vision kube uhulumende angasitana le pump testing. Umnumzane Mandla Mavuso lo ngosihlalo wale project yena ke uchazile ukuthi ke lisasasa likhulu kakhulu kulo msebenzi njengoba ke emadladla la ngemakhulu ke lasithupha na kuthathu 63 atawusitakala kosiyamasati ukuthi singabonakala ngani lokuthi sijabulile lisasa salikhulu kakhulu kulo msebenzi enesivile sitawusitakala lapha ngiyakholelwa lokuthi emadladla la ngu63 bantu kulamadladla banenge banawe kunene lokusho ukuthi kungenteka sendlule ku100 and something webantu labatawusitakala kulo msebenzi walamandi. Ngingunonhlanhla Twilight indzabeni eMaswati Channel sina Gary Carlos ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni.